Kažu da je svet knjiga i ko ne putuje čita samo jednu njegovu stranicu. Isto bismo mogli reći i za Srbiju. I kako bismo otvorili sve stranice te divne knjige, vodimo vas u Požegu sa ciljem i željom da vas upoznamo sa prirodnim lepotama, kulturno-istorijskim nasleđem i divnim ljudima ovog kraja. Požega je smeštena u čuvenoj, osunčanoj prostranoj Požeškoj kotlini. Ljupki gradić do kog će vas dovesti najznačajnije drumske i železničke saobraćajnice Srbije. Tako je, baš kao što ste rekli, Požega je jedno malo mesto u zapadnoj Srbiji, okruženo sa 3 reke koje čine Zapadnu Moravu i 4 planine. Kao takva predstavlja zaista nezaobilaznu tačku u regionu i svi koji krenu bilo kuda prema turističkim centrima kao što su Tara, Zlatibor ili prema Primorju, oni svakako svrate u Požegu. Već na prvi pogled očarala nas je lepota prizora u samom centru gradskog naselja, ukrašenog trgom kružnog oblika koji je 2012. godine dobio Ninovu nagradu za najuspešnije arhitektonsko delo u toj godini. Baš tu, u samom srcu Požege, gde svaki detalj nagoveštava da je ovo mirno mesto grad složnih, rodoljubivih ljudi koji će vas sa zadovoljstvom upoznati sa bogatom istorijom svog grada i sa velikim ponosom objasniti simboliku kružnog trga koji je nepuna 2 veka ovakav. Prekretnica u razvoju našeg grada je bila 1832. godine kada je knjaz srpski Miloš Obrenović poslao svog sekretara Sovjeta Lazara Zubana da formira varošicu u Požegi. Lazar Zuban je na ovom mestu formirao 2 ulice koje su pratile pravac puteva iz Kosjerića prema Arilju i Čačka prema Užicu. I upravo ovde, na ovom mestu, u preseku te 2 ulice, napravio i formirao trg kružnog oblika po kome je Požega i danas prepoznatljiva i koji i danas postoji. Legenda kaže da je Lazo Zuban poštovao knezovu volju i da je na mestu gde se putni pravci seku pobio kolac te dugim konopcem izvukao krug oko kojeg je počelo da niče gradsko naselje. Najbitnije institucije i gradske kafane, zanatske i trgovačke radnje, kao i privatne kuće. Želeo je Miloš Obrenović, veliki gospodar Srbije, da se lepoti njegovog rodnog kraja svi dive. Danas bi se moglo reći da je u tome još kako uspeo. Požežani priželjkuju da u narednoj godini dočekaju da kroz njihovo mesto prođe krak autoputa Miloš Veliki i da imaju još jedan razlog više da budu ponosni na svog Miloša. U središnjem delu istorijskog kruga danas se nalazi spomen česma oslobodiocima sagrađena od belog kamena. Kroz vreme, gradski trg u Požegi je svedočio brojnim događajima koji su se odigrali na ovom mestu. Upravo tu se nalazi i zgrada opštine Požega, kao i sve najznačajnije gradske institucije. 2012. godine trg je renoviran i od tada postaje mesto urbanih gradskih dešavanja, jer pored česme trg je još ukrasila i velelepna fontana, a tu su i letnje pozornice na kojima se održavaju manji koncerti, priredbe i najznačajnije manifestacije. 2015. godine Požega se velikom knjazu Srbije Milošu Obrenoviću odužila tako što mu je na trgu podigla spomenik, povodom 2 veka od podizanja drugog srpskog ustanka. Miloš je, međutim, na 175. godišnjicu ovog bitnog istorijskog događaja i u rodnoj Gornjoj Dobrinji dobio monumentalni spomenik. U ovom selu je na svega 20 km od centra Požega rođen 1780. godine od oca Teodora Mihajlovića pod imenom Miloš Teodorović, da bi kasnije, odnosno 1810. godine, uzeo prezime pod dedinim imenom Obrenović.
Podizanjem spomenika čitav kompleks je dobio na značaju i danas je jedan od najznačajnijih turističkih lokaliteta opštine Požega. Osim spomenika čine ga i crkva Svetih apostola Petra i Pavla, velelepni crkveni zvonik i čardak napravljen 1860. godine sa namerom da knjaz tu za vreme praznika prima viđene zvanice i drage ljude. Napravljen je na 4 vode i prekriven šindrom, a njegova drvena konstrukcija naslonjena je na čvrst kameni temelj, koji je ujedno i česma iz koje izvire hladna pitka voda. Velelepna crkva sa visokim zasebnim zvonikom po Miloševoj želji u čast oca Teodora sagrađena je 1822. godine na ostacima stare svetinje. Crkvu je posvetio apostolu Petru i Pavlu na temeljima stare crkve koja je napisana u našem letopisu 1739. godine. Porušena je crkva kamena koja je negdje s početkom 16. veka. Tamo piše u letopisu: obijasni Turci užički dođoše ljeta gospodnje 1739. godine u Vaskrsu. Hram porušiše, narod posekoše i u roblje odvedoše. U porti crkve sahranjen je Milošev otac Teodor, zajedno sa svoja 2 brata koji su bili sveštenici. Ovaj kompleks danas ne zaobilaze ni individualni turisti, ali pre svega ovo je mesto gde dolaze školske ekskurzije. Tu mogu doživjeti svu lepotu požeškog kraja, ali i čuti jedinstveni čast istorije iz jednog od najburnijih perioda na ovim prostorima. Ja sam sveštenik i nekih 9 sela, to su obronci od Divčibara prema Kablaru, prema Požegi, između reke Kamenice, reke Morave i Skrapeža. To je jedan prostor predivan, dobrih ljudi. Ja sam im sveštenik već 16 godina, tako da borimo se da unapredimo ove prostore. Novcem ne možeš kupiti sreću, ali možeš kartu za Šabac. A to ti dođe na isto. Turistička organizacija grada Šapca. Upravo zato ovde nije teško razvijati turizam. Priroda je postavila čvrste temelje, podarivši ovom kraju nesvakidašnju lepotu. U najsevernijem delu opštine Požega, podno Divčibara, najpre nailazimo na nesvakidašnji prizor zagrljaja 2 potoka, Crne i Bele Kamenice. Njena očaravajuća bistrina naročito dolazi do izražaja u ovo doba godine, kada je vodostaj veoma nizak. Putujući po Srbiji imali smo priliku da vidimo nestvarno lepa mesta i netaknutu prirodu naše zemlje. Ovo mesto je jedno od tih mesta. Za sada je ovde priroda netaknuta. Malo ljudi ovde dolazi jer turisti su čari ovih krajeva tek počeli da otkrivaju. I ne samo turisti, već i domaćini koji malim, ali sigurnim koracima počinju da se bave seoskim turizmom i da koriste privilegije života u predelima čije karakteristike idealno pogoduju za razvoj turizma. Imamo oko 10 domaćinstava za sad registrovanih i nadamo se da u tom nekom narednom periodu će to da se proširuje, jer mi smo tek počeli da se bavimo time. Mi, kažem, tih 10 domaćinstava. Seoski turizam, domaća hrana, livade, šume
Imamo dve reke, Crnu i Belu Kamenicu, gdje ljubitelji ribolova mogu pecati i tako. Iako već nekoliko godina imaju kategorisano domaćinstvo, Divnići u Tometinom polju su tek pred naš dolazak primili prve turiste. Uprkos tome što su tu tek nekoliko dana, mladi par iz Beograda sa decom uživa u čarima ovog sela. Ovde su buku, gužvu i vrelinu zamenili za svež vazduh. Čekali smo da završe doručak koji su pripremile domaćice porodice Divnić, pa smo ih pitali za utiske boravka i otkud potreba da svoj odmor provedu baš na ovaj način. Moram da priznam, malo smo zaobilazili ovako manja mesta. Međutim, sad smo nekako shvatili da nam je potrebno malo da pobegnemo od grada i da to ne bude neki industrijski turizam, nego da vidimo nešto što je autentično. Imamo 3 dece i jako nam je bitno kako će oni da prožive nešto, da se vežu za nešto što je lepo, što je nekako tradicionalno, što ima neki stari kvalitet. I tako smo otkrili ovaj seoski turizam. To smo krenuli nedavno da istražujemo po Srbiji. Supruga uglavnom potraži nešto što misli da odgovara svim članovima porodice i tako smo pronašli ovo domaćinstvo gde oni imaju 3 generacije da se bave turizmom. Deca su našli drugare sa kojima se druže, tako da nam je ovde jako lepo. Tometino polje se nalazi na obroncima Divčibara. Njegove uređene staze idealne su za pešačenje i planinarenje. U ovom trenutku u Tometinom polju imamo 52 km pešačko-planinarskih staza i oko 32 km biciklističkih staza, tako da Tometino polje, osim mesta za odmor, predstavlja izuzetno mesto za aktivan odmor koji je sve traženiji, znamo i sami, od svih turista, bilo da su oni iz inostranstva, bilo da su sa teritorije Srbije. Idealne klimatske karakteristike pogodovale su tome da Tometino polje postane vazdušna banja, gde se osim respiratornih organa leči i duša, nesvakidašnjim pogledom koji se ovde pruža na prostrane livade, borove šume, potoke i živopisna sela na obroncima Divčibara. Istini za volju, najlepši pogled na ove predele imaju retke vrste ptica, čije je ovo stanište. Zabeleženo je ovde oko 170 vrsta ptica, od kojih su mnoge retke i zaštićene. Tako se dok obleću prirodne lepote kojima obiluje ovaj kraj, mogu videti i suri orao, zmijar, crna roda, kos kamenjar, sive čaplje i druge ptice. Za nas koji nemamo krila, a uživamo u prelepom pogledu, uređen je vidikovac sa klupama i ležaljkama za potpuni ugođaj i zadovoljstvo. Jedan od prvih koji je ovde počeo da se bavi seoskim turizmom je Zoran Đukić, koji je zajedno sa suprugom Melisom, inače Engleskinjom, iz Londona došao u svoj rodni kraj i ovde započeo bajkovit život, skriven daleko od urbanih delova opštine Požega. Da o ovakvom životu sanjaju mnogi potvrđuje i veliki broj turista koji ovde pronalaze smeštaj, pa su prinuđeni da proširuju svoje smeštajne kapacitete. Trenutno izdaju kuću pogodnu za smeštaj 8 ljudi. Kuća ima prelep pogled i privatni bazen. Najčešće je izdaju stranim turistima koji ih kontaktiraju putem društvenih mreža. Neretko izdaju i komfortnu brvnaru u kojoj oni žive, jer gosti zbog neobične kade insistiraju da se smeste baš tu. Pričat ću jednu priču iz prošle godine. Devojka je iz Kine bukirala tu kuću i dobro, ona je bukirala, ostala 10 dana i posle 2 nedelje, i to je, ona nas zove, u stvari Melisu zove tamo, kontaktira preko interneta i pita, a gde je najbliži aerodrom? To mnogo nešto govori. To je turista koji nikad nije pomislio da dođe u Srbiju. On je video kadu. I on je video onaj krevet i ovdje ću da idem tamo. Znači, nije došao ni u Srbiju. I eto, to je jedan, ako pravite nešto, uradite nešto u toj kući što niko nema i nećete imati nikakvih problema sa gostima. I sa stranim gostima ako znate engleski.
nađe ono što traži. Zato smo mi u potrazi za mestima na kojima se nudi odmor za dušu i telo naišli na još jedan prizor kao iz bajke. To vam je ona lepota za koju niste sigurni da li je zaista vidite ili vam se samo priviđa. Ako postoji idealno mesto za istinski odmor, onda je to upravo ovo mesto. Ovdje smo došli šetajući kroz gustu šumu, dok nas je do tamo navodio cvrkut ptica i cvrčaka. Osim šumskih stanovnika, ovdje možete čuti jedino žubor potoka. Ovakav ambijent vam ne ostavlja drugi izbor nego da se prepustite njegovim čarima. U drvenoj kućici može se smestiti višečlana porodica, a u njenoj unutrašnjosti nalazi se sve što vam je potrebno da se osjećate kao kod kuće. Posebno je lep pogled koji se pruža iz svake sobe, pa će prvo što ugledate kada se probudite biti prijatno zelenilo, bistra reka i uređeno dvorište. Bilo nam je žao otići odavde, ali uteha nam je to što su nas čekala i druga lepa mesta. Na potpuno drugom kraju opštine Požega došli smo u selo Papratište, u carstvo zrelih malina. Naši domaćini već su branje priveli kraju kada smo stigli, ali nam je ostalo taman toliko vremena da osetimo slatkoću malina koje smo ubrali svojom rukom. Ovdje na ovom mom imanju imamo sve prvenstveno, sir, kajmak, hranu kompletnu svu i kad se počnemo tim baviti imat ćemo kompletno naše proizvode, voće, povrće, sve da plasiramo tu gostima da ne bi prodavali negdje na drugom mjestu, nego da ga koristimo ovdje u naše potrebe. Upravo to je koncept koji planiraju da primene u bavljanju seoskim turizmom. Žele da gostima ponude sve ono što oni proizvode kako bi taj kvalitet usluge bio na znatno višem nivou, ali i da bi dodatno ispromovisali dragocenosti požeškog kraja i na ovaj način. Planiraju da prošire smeštajne kapacitete, naprave bazen i da budu najbolji primjer domaćinstva koje osluškuje potrebe savremenog turiste uz obavezno očuvanje tradicije. Iz Papratišta dolazimo u još jedno lepo selo, Prilipac, gdje je u njegovom centru na Brdašcu zadužbina Lazara Hrebeljanovića, crkva iz 1374. godine posvećena rođenju Presvete Bogorodice. Na Malu Gospojinu, crkvenu slavu, ovdje se svake godine održava čuvena likovna kolonija, gdje nastaju veoma vredna umetnička dela na kojima umetnici oslikavaju lepotu ovog kraja. Dela koja tu nastaju izložena su u obližnjoj galeriji. Kolonija se održava u vreme kada ovdašnji predeli poprimaju boje jeseni, pa na slikama nastaju zabeleženi najlepši pejzaži ovog dela Srbije. Kada je verski turizam u pitanju, nezaobilazna je i crkva Svetog Jovana Krstitelja, Brvnara, koja je sagrađena 1705. godine i najstariji je ovakav objekat u ovim krajevima. Malena crkva prekrivena šindrom, skrivena u šumi, napravljena je takva da bi se sačuvala od paljenja i rušenja od strane Turaka. Zbog njenih nevelikih dimenzija, ovdje se sa kolena na koleno prenosi priča o tome kako je tadašnji Spahija Srbima dozvolio da se crkva gradi, ali da ne sme biti veća od obora. Njene omalene dimenzije, međutim, nisu mogle narušiti interijer, gde u skladu sa veličinom crkve dominira ikonostas iz prve polovine 19. veka. I dok je ovdje crkva jedinstvena po svojim malim dimenzijama, u gradskom jezgru Požege svojom veličinom i lepotom dominira crkva Sveta Tri Jerarha. Sagrađena je uz reku Skrapeš. Jedinstveno arhitektonsko rešenje na najlepšem mogućem mestu u Srbiji. Smatra se da je ovo najveća pravoslavna svetinja u ovom delu Srbije, a njeni temelji osveštani su 2002. godine, te je, osim što je najveća, i jedna od najmlađih crkava zapadnih krajeva naše zemlje. Jasno oslikava duhovni i kulturni život grada.
A kada smo kod kulturnog života grada, ne smemo izuzeti ni sva kulturna dešavanja Požege. Grad posjeduje velelepnu galeriju koja radi u okviru Sportsko-kulturnog centra Požega. Ovde izlažu mladi umetnici, održavaju se pesničke večeri i moglo bi se reći da kultura ima posebno mesto u ovom gradu. Nedavno je rekonstruisana i bioskopsko-pozorišna sala u kojoj se redovno održavaju pozorišne predstave i filmske projekcije. Tokom cijele godine imamo ovdje program. Osnovali smo amatersko pozorište Knjaz. Imamo naš hor pri Gradskom kulturnom centru Alt Ritmik i naravno sva ta umetnička produkcija koja nam dolazi iz Beograda, profesionalna, institucionalna pozorišta. Zatim muzički program je veoma bogat, imamo 7 muzičkih festivala. U okviru Sportsko-kulturnog centra funkcioniše i gradski bazen, rekonstruisan 2018. godine. Od tada i meštani i turisti jedva čekaju leto kako bi uživali u čarima bazena smeštenog iznad grada, u zagrljaju guste šume, odakle se pruža prelep pogled na čitav kraj. Čak ni ono što čovek svojom rukom napravi ovde ne odstupa mnogo od prirode. Inspirisana upravo prirodom i svesna njenih moći, Mirjana Pantelić je svoje farmaceutsko znanje i iskustvo primijenila u proizvodnji kvalitetne kozmetike. Farmacija je u njenoj porodici tradicija. U savremenoj laboratoriji Medical Plants nastaju preparati čijom se primenom ističe prirodna lepota kože lica i tela, a proizvodi su primenljivi i u wellness i spa hotelskim programima. Poseban akcenat u našoj proizvodnji je bezbednost kozmetičkih proizvoda. Ja sam safety assessor, proverivač bezbednosti i svaki proizvod koji odradimo, koji formulišemo već u startu je odrađen prema preporukama bezbednosti, jer svesni smo koliko smo ugroženi sa svih strana. Kozmetika je takođe jedan od bitnih sastava naše životne rutine, dnevne rutine. I zaista je važno da takvi proizvodi budu pre svega bezbedni, a zatim da ispune očekivanja korisnika i da budu efikasni. Novcem ne možeš kupiti sreću, ali možeš kartu za Šabac. A to ti dođe na isto. Turistička organizacija grada Šapca. Pored seoskih domaćinstava, grad Požega nudi i smeštaj u savršenoj udobnosti hotela sa 3 zvezdice. Idealno mesto za dolazak poslovnih, turističkih ili iz sportskih razloga. Nakon privatizacije hotela, čitav objekat je renoviran. Danas, već na samoj recepciji, bit će vam jasno da ste gosti savremenog hotela u čijoj udobnosti možete uživati koristeći i propratne sadržaje. Smeštajni kapacitet čini oko 120 ležaja raspoređenih u apartmanima, jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, opremljenim prema potrebama savremenog gosta. Nakon privatizacije, hotel je povratio kategorizaciju i sada na godišnjem nivou beleži prosečnu godišnju popunjenost i do 70%. Samom privatizacijom 2003. godine dolazi do intenzivnijeg ulaganja i rekonstrukcije hotela Požega, što danas dolazi do izražaja, gde, da kažem, možemo da se pohvalimo sa 20.000 noćenja na godišnjem nivou. Od toga čine 30% gostiju iz inostranstva Bugarske, Poljske, Litvanije, Holandije i Slovenije. U hotelu se posebno ponose pansionskom hranom, gde se po principu švedskog stola gostima poslužuje tradicionalna hrana iz ovog kraja, a ističu i ponudu a la carte restorana. U letnjim večerima naročito je lepa prostrana bašta hotela.
U večernjim satima do izražaja dolazi romantičnost ovog mesta. Obasijan diskretnom rasvetom, trg u Požegi je savršeno mesto za okupljanje mladih, koji su, na kraju krajeva, budućnost ovog mesta, koje je, po svemu sudeći, savršeno i za život i za odmor. Otkrivajući nama do sada nepoznate predele Srbije i netaknute predele opštine Požega, shvatili smo da ovo malo mesto itekako ima šta da ponudi turistima, naročito onima koji su željni prave avanture, odmora, ali i provoda. I isto tako smo se uverili da veličina teritorije ne utiče na kvalitet turističke ponude. Zato vas pozivamo da i sami otkrivate najlepša mesta u Srbiji i da se na nekom od tih mesta i sretnemo, jer mi već naredne nedelje nastavljamo naše putovanje po Srbiji.